Wenyangia bonene ni bukujiritwe kauntini ya Meru kiri maandamano ja Sabasaba ntuku ya Narua. Supermarket na biashara nyingi ni yethitwe na wenyangia na kinya gutiga onjorithia baba ingi bagitaraga asara otakiri maandamano ja tariki 25 mweri muthiru. Iko kinyabyo ni bikujiri maowa Embu, Nairobi na ntere ingi cha Kenya baingi bao bakirikana kuragwa na kinya kugurarua ni mburuburu ya borithi nkuchanyo izi igeta na mbere mwankare nembi ntaira na kinya kioria kia mantu ja araniria na bautwe na utunenkere maoni jaku na tutoka thome imwe cha ntumiri chiaku kiri nteto cha wero utukubwa na arua maoni jaku izareko iguru ria maandamano ja zaraza gweta na mbere Kenya. Tuma ntumiri yaku kiri namba yetu ya SMS etina mari 23578 kana kiri mitandao yetu ya ukinyaneria na ririkana no wone Wero TV na kinya kuthikira Wero FM kiri werodigital.co.ke kana o download app ya Wero Digital kiri Play Store. Amona nteto iri ankureterete ne mtu umwe gutauturo bana kurathwa kiri maandamano ja Sabasaba mushine jwa maua. Biashara nkabo kuringe ka supermarket ya Maguna ziki mtu mwanki kiri maandamano zaraza tabariketi ntere cha Meru. Vere gukuzirwa tharakanithi onde biashara nyingi chionekete kuchokwa mirango. Alaji mwende kuigeka nyambene kiri kujukia giti kiongabana siasene cha 2027. Mwana niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chieto chiriambiria thaiji. Toi ya tear gas niyo yatinda gukujirwa mutindwa muno ntere cha makutano bareba guchumiritie kuandamana bakioneka ukabirwa ni borithi kagita kamwe kinyambe ombithi bakioneka guchinda borithi nya nduka iria nyingi ni chionekete kuingwa ngwataniro ya biashara igichiete gutigira ne baguikaria na kinya gukabanira na enyangia amona bu ni gukujiri wenyangia imwe ya supermarket ntere cha makutano ikioneka mtu mwanki na gutiga athara enene. OCPD wa Meru augite gute baruga ya kuonania gukethirwa kuri na maandamano irakinywa methene ya borithi na kwa maandamano jantuku ya Narua Meru ni giutate na watho. Muthurumurioki katutaririe uria gwatinda. Kwa nkurukie miaka 30 nandi ndigwije Sabasaba omwaka nithwa gikungwirwa ino ntuja bubu bototho kionekana kaire ndene kaunti Meru. Tukiambiria karukiri kataitiri tuthiurunkite twethira nduka ciothe cingi mutino jwa Kangangi. Ona kinya ntere cha mugutano abiashara na kinya otongire pamratu bashimiritie na kugo bokethwa bagikaria biashara ciao no tikinya mtu umwe okethwa agitikirwa kutoneka biashara iji soga nkoromba na njira kwinya gukunene batu turunga miburu kurigeria buru antu bara bakuthithia warifu tuteo batu ugakatu kwenda kuthithia mantu ja kurwana na antu bara bejete maandamano ne that it is a constitutional right ya kuthithia mantu ja bagirite lakini nabo ja bathithia na constitutional right kana bathithia na mitaratara iria maandamano jetikairia nuntu thirikari yetu ni thithitie ura maandamano ja bati kuthithwa so ni nkoromba na njira yokwie twinde twigintu kimwe ura kwandamana andamana na njira ethiri no ura kuwa no ate andamana biashara ciawe na we na right ciawe cia kuthithia biashara ciawe indi amna bubu gwikeja maandamano jatho kiambiria ngari cia borici kinya aja na ntindikano yatho kiambiria miriro risasi ikigikanwa
kungitianga ciegerwa na muthiene borisi na antu betha bakigana na maiga kagita kamwe borisi betha bakingwa ni antu ametutesa sana. Sahi no jobs, no money. Sahi bwana tunateseka as Gen Zs. Tunamaliza shule tunalalia vitu zetu kwa pillow. Hao na tuogopi Subaru zikuja hata 12. Tuko ready, tunaenda nayo. Thineji etamba mono. Okagitene kaka ospidi wa Meru na kugite maandamano jaja jate kwetekereka nontote mtu nyomwe utumite baruga kugateje ku na tutakabiliana na wao. Ile kitu ningetaka kusema ni kuwa hakuna idhini ama notisi ilitolewa na kikundi chochote kuhusu maandamano ya leo. OCS yangu hakuna mmoja mwenye ako na habari ya kuwa watu wanaandamana. Kwa hivyo maandamano yote tunachukulia kuwa haina idhini na hatutaruhusu. Nyamna bobu mejikumano eji miliro risasi tiagasi etarigeria tharetho ikionekana na radhara onekana kungwa ni supermarket ya Magunas iretho ikigwate Mwangi na Kiayombe. Muthuri Murioki, Buru TV, Mutinira Kangangi. Ngekuririkania rwarere turantukuana rwa turi kuria maoni jaku izariko iguru ria maandamano jaraza gwitana mbere Kenya. Maoni jaku izariko ajegie maandamano jaraza gwitana mbere Kenya. Aranira na bauti kukurukira namba ya SMS reti na marino jariko 235782358 nyo namba yetu ya SMS amona kinya kiri mutandao wetu jwa Facebook. Tugitana mbere na ukumenyithia nteto gute maandamano jara kujirwa kaunti-ine ya Tharaka Nithi onde maandamano ja sabasaba jonekete ntere nyingi. Duka nyingi mushine jwa chuka amona bu nitindite chingi a biashara bagetara kurigeria antu akoria. Akariba chukane boriti thirikari nene kubangania muchemanio na nthuki mbethe kenda kuthikira mateta jao. Paul Kabethe katumenyithie chio. Awatindia maandamano makira ntere monye cia nthiguru. Kaunti ya Tharaka Nithi kiri thoko monye kuratindia ukiri gutena wagagu wa buriko. Na amarimanti biashara itari nthuku itumbire kuruta biashara na gutari na maandamano na kidogo naga kurai na thiri na antu bonde biashara ni chumbire Koranwell. Kwa njiri ya thokoni ya chuka ya kathwana ya chiakarigia marimanti amoni agatonga biashara ikenderea watagwethirea mona kuwa kuri baba kuingite nontu bantiga mono kiri kaunti muturi. Ni mona thirikari ithikiririe njensi bu makuga nontu bu njensi kuga nibu nyamona ni thina ima kubetukirira most of the njensi matina mawira na ne batie ikiriete job kenda njensi matiga kurotha monto mama kurotha. Thirikari megucana na ciana ino anani ndo mwao twegucane wega na twegucana wega umenye thina ino cionthe tukura tutiria. The only thing that we have to address ni maundu ma unemployment to the youths, nothing else. Nontu nwethira most of the youths mara makwandamana ni the Gen Zs na ima ya unemployed. Okora youth mau mena anything to do, anything that they can gain from antomo matumira street in yomonde. Ikane negeretie muno gucana some programs ira ingetethia youth but yet mati implemented. Tuna the Nyota program ila most of the youth metelete bado no implementation is done. Tuna kazi mtaani, for example in Tharaka Nithi we earned 11,545 Gen Z mala ma apply it but only 800 ma manage kuona we run. So the government
should come out with a way ila kabota ko fix any Gen Z kanolia any youth ulale ready kuruta wira. Kiriboranko kibombite gwikirwa kiraro subcounty admin wa Tharaka South bwana Kiril friend wa Gitundu. Gutiko na maandamano bantu nwaliku na in fact thoko chetu chionde chiendelete bwega biashara bakuruta wira bwega na gutire bantu gena thina ndachi kwisa sawa wanatitho kwake wana matinda kwi munde ana bakwe matinda ni aciari bakuthia matinda ni antu bakwenda ginyoku bakwenda thokoni bakwenda kira bantu na guntu kunda kwisa sawa kwina theri ti bantu kwa kwina thina. Kiripotera Waru TV kumantere Tharaka thokoni ya Marimanti Bitopol Gwakabithe Kutigacagaca irakujirwa ntere cia Chogoria na Chuka onde guti maandamano ja sabasaba jarakujirwa ntere iji biashara inyingi amwe nabo ni cionekete gucokwa mirango akari bagitariria ugwa bwa winyangia. Martin Mugambi ni agutumenyithia. Warira gutindite mpaga Kenya ngima nontu wa maandamano ma muthenya we munde wa sabasaba kaunti ya Tharaka Nithi gwatindia Boru na Nkinyokiri tauni ya Chuka na Nkinya tauni ya Chogoria ire ituraga no ringi biashara bukire tangirikano wantu biki na Nkinya nkari muthenya we munde borichi antu bakai bakwonekanaga bakiriunga tauni eno. Biachara ira nyingi tauni ya Chuka itindite ire mbinge amwe na gutwika gutire maandamano mararuthwa kana kwithirwa makioneka tauni eno. Ta maadhimisho ma sabasaba kana 77 itonete kwina upungufu wa biashara muno nturukona wacho bakinya antu bara bengi biashara bengite kwina kinya low turn up ya customers muno which is affecting the businesses. Tunatakuma miru konda uma miru ndakinya Mariala au nkolewa ciringi 300 ni nyamwane ni ciana inu cia university cikirite mabiga ana mabiga kumwe kana ngurutagirwo gitwiro kinene gia nkari gia tauni ya Chuka kira gitura kiujurite na nto kwagia wa ukinya muthenya we munthi gitindite na nkari inkai jaga miro tugacoka na tukathii coka ringi na wonabo maita mathatu na ukona ngari ni kona mbia na ukona gintu na cakaka kamwe gukina tuka wana runyenje ko magwikira londi mroke akubibia ngari ngina stopera. Nilikuwa nimetoka huko Isiolo kukunja kwenda Embu, lakini tumepatana shida sana kwa barabara. Mara barabara imefungwa, dereva nimepandia ngari pale Meru stage nikalipishwa 600. Sasa kufika hapa na ambiwa sijui yes fika Embu narekeshwa 200, niko na mzigo sasa nashindwa hiyo 200 na mwenye atanibeba atakubali kuchukua hiyo 200. Kiripotera ndeto cia Weru mbitagwa Martin Mugambi. Mto mwena tigiaringi risasi mwanka gukua ntere cia Kangemi onde maandamano ja sabasaba ja kujiri ntere mwanya cia mushijwa Nairobi. Agendi ni bethiritwe na kagita ga komo nyuma ya borithi kuinga barabara iria nyingi cia kutonya tauni ya Nairobi. Miari ya nduka nyingi na biashara ni choketwe murango a biashara bakioneka kwethirwa na ugwa kumania na winyangia buria bwa kujirirwe kiri maandamano mathiru. Anthony Kathenyaga atuonie mbicha ya uria gwatinda. Muji munene wa Nairobi ni ulalikeni kinene kia maandamano ma sabasaba maimwana bia Gen Z na mbanene imone kiumagira ntere mwanya jia mujojo tegukungwira mikareka maka mukunji miaka 35 mituku endene kumenelio tongoria bwa Rais William Ruto. Ntere nyingi jia mji wa Nairobi ile joni ni maandamano manene ni barabara nene ya Thika, barabara ya Kiambu, barabara ya Wayaki ntere ja Kangemi, barabara ya Jogoo Road, barabara ya Ngong Road, ntere ja Kamukunji na ntere nyingi jia mji wa Nairobi. Miji ingine ele diurukite mji wa Nairobi ilo Thika, tauni ya Ngong, Kiserian na Kitengelo na yotatigwa nyuma Gen Z bakiumagire na inya nene kiri maandamano kumenelio tongoria bwa Rais William Ruto.
Maandamano mama ndi matathithika katikati ka mujojo Nairobi. Polisi raukire rukire kuingira kariba mujojo batatonya katikati ka mujojo Nairobi. Kali kalile lekithithika kwa ntuku ngima na balaba gutonya katikati ka mujojo Nairobi na kuonekana bati nangu ya kuruta baki watagwa na gwikirwa ngali ni ja polisi. Barabara ingili jerekele bungeni nene amone garuni nene ya rais ikinga wana thigenke biashara na jamu jwa Nairobi wantuku ngima itindete jempinge. Maandamano mama maumdi masabasaba ni mone totomeri bwa inyankiro kikuma kibolisi antu kathumba bagitejaga mioyo nyuma ya kuradho ni polisi. Mekali kama moto milibwa inya kumaki polisi ni mameneli ni mutongero kema kia ODM Raila Odinga ule kwa lagilia ndikibante toteli ni mamuja Nairobi nyume ya gutile musema ni ulela banganitie kiwanjani gia kamukunji. Raila Odinga akili diya telemilo kinya kiwanjani gike nyume ya polisi kuinga barabara nyingi jia muja Nairobi. I was going to go to Kamkunji to join other Kenyans in commemorating this very important day. Unfortunately, as you all know, circumstances, today there are roadblocks all over town, which has made it difficult for people to move to Kamkunji. In the circumstances, I've decided therefore to talk to the media here at Serena. Your rogue police force that shoots people with impunity. And this is a force that we inherited from the colonialists. It has not been reformed to become a people's defender, a people's servant. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi, Wakathinya. Narwa twetherete tugikuria maoni jaku gukurukira maandamano jaraja gwitithwa na mbere Kenya. Maoni jaku gukurukira maandamano jaraja gwitithwa na mbere Kenya na ngitegera kiri SMS kwebuba kuga maandamano jatithuki lakini iza kethirwa jatigwitithwa na njira jethirwa jagitithagwa na njira ya thiri ni Moses Mwathe. Ungi no ariuga president must listen to the youths and everyone destroying and burning property in the name of maandamano is backwardness. Gen Z should embrace peaceful maandamano. Mwenda Drix from Gitumi Maua ndithoma SMS chaku gukurukira namba yetu ya SMS. Ungi no ariuga ni vibaya maandamano kuchoma biashara za watu. Ajiulize kama ni wewe ungesikia vipi. Kuchoma sio suluhisho. Ungi ariuga for me Ruto must listen to what people are saying. Many of them are suffering. Most of us Gen Zs, we are suffering and there are no job opportunities. Maandamano mimi naona siku hiyo ingine tutoke sote kama Gen Z mutethia kutoka kadhaa tene. Ita nambere na kuaraniria na bautu kukurukira namba yetu ya SMS 23578 23578 namba yetu na Marei Kinyajari kuna kinyakiri mutandao jwetu ajwa Facebook na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya. Ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba
0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Si niliwaambia? Halo, niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo ya pendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usiitishe unga, itisha Kavagara. Tomerie njaga kiriogwa murimi omera. Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mera yaku ikurora kubatere. Kethera no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kiri ndawa ya Compostela iri okuthima mililita 10 na no chinchine na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangi jere no yona thoko tumira ngondi chance vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amona Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Peke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara
ni imboro na imure mutheri mututu jonge ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na Nice Extra Premium. Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Grinning Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. But more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Nkatho cha mwanyi gwita na mbere na kurumira mibango ndene ya Weru TV tugicokera na nteto nkuruki mtu mwene atigia kwite na bange bana kurathwa mushene jwa mawa onde maandamano ja sabasaba jonekete kumata tauni neu bana baba ni betete na mbere kwa mukiro tungata kire sibitare mwanya maandamano jaja nejatigirite ugendi na kinya biashara irungami akariba kioneka kwethirwa na ogwabwa winyangia. Dennis Mugendi hari na nteto taridia. Kumbone na isorosoro ne bionde bya mushio maua kuma mathene ja rukiri ne biashara itindite irungami kumani na maandamano ja sabasaba. Askari na bokwithwa bari na kibaruga gikinene kia gutangurutana na antu babethi bare moroto jwao nejo mwe aki kwandamana bakiwa no mwanka bathikiru ni Rais Ruto bamwe na bunge. Ankuwa ruare no to maandamano haya yeto jenzi biashara isi umbete kwa makoma hawa ngwesi onda nto ibayingire ngwe ruare otevo kuendelea bo maana ko Ruto kabatere kuthikiria mathina yetu atuthikiria batu tukaraniria tia tutumira askari baadre no ruare benginya life bullets leo wanatupigana life bullets sijui kama watataka kuwa watu ama wanataka nini. Ruto nato thikiria naomba kusuluhisha manto yetu batu ya youth mia unemployment bombera atu promise atu wangu we ukuma tukona ngwe atu ira baba bete bigibigi bete ngari thayende kunya baba ari bigibigi barenderie abunge beto nabo batu tutabathurire beta kwa puppets ya Ruto twabathurire beta to represent neiba fail eta ke representation bombera ngwesia ithatu oversight representation and legislation. Ibara mi bowlingwe oversight na ngwe representation. Legislation age bari ambunge nau ngwe oiko thwaniria biubio na kuthikiria kamunene go Ruto kuthikiria munene ho Ruto. Mwanka thai bo kuona ito ingire inyangwe twaire ba maandamano ngwe cionthe ngwe Ruto auete atutethi twe ya mama mboga tumbe kuendelea na ngwe cieto ende ya thai nyangwe ni rometo te ngwe tukurita batu twaetige thirikare karie twathurire stage ni amatatu kinya obisi cionekene kuingwa ugendi na bugo twika utingari igwita kumania na ugwa bwambithukiro ndebe matatu ni turomeri matatu na ndena nyabiria na ngaregwa korwakyo yoni mtiaoni oro ndani usafiri rwenda mbo usafiri beteta rutarero Malindi kwa hivyo ya thai kinye merio mperete ao nyuma mpende ofisi ni ara na nyo ofisi baregiria kuinga ovo ntoko meatamba kwethia kenda kinya rutarero Malindi ruare ni sabasaba neji ntomurume umwe alingitwo risasi ni polisi nterene semurere ne gaciongo na kumatuka sibitali ne mawa cottage na nyume ne gwikwa gutungaturwa nkuruki sibitali ne Robins omushine juju Madha na joja gitaita marwaja ruramuta ari antu bangi kathumba balingitwe risasi na umwe gutera uturo bwawe au barabara ne gatigati. Rais Ruto amona abunge bawe bonde abagana uteo belengarenge anchi bare merono autoritira ngwe my friend Ruto kaende President Ruto na bathi kwaraniria na antu bethe nikenda nende thine ira bakuthetera aithigira cibua nikenda nende thine thira leo ni leo msema kesho ni muongo. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o maua
kaunti ya Meru. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki netithitie na mbere njunga yawe Ntere Chiambwa aria ntuku ya Narua akinyite gicigone kia Lamu West. Kindiki ni ajukitie kanya kurita uge bwawe ukonia maandamano aria uritie thiri no kiri akiuga thirikari itetikiria winyangia. Kindiki ni akuthinga tene na atongeria bangi ario speaker wa mbunge nene Moses Wetangula nendhuranirite rugonoru. Hebu tufanye namna hii kina mama. Onde maandamano ja sabasaba jonekete gukuzirwa guntu mwanya mwanya nthigurune. Profesa Kithure Kindiki uria niwe munini wa rais ni ajukitie ntuku izi ta ya withire na gwitithia na mbere ndiungewe Ntere cia Lamu. Kindiki akioneka kurikithia mubango jwawe jwa gukiria ni ainyirite Kenya Kwanza kwathana mikondo iri bukarikithia mirandi ya witi na mbere kurika, akioneka kumeneria baria bari rutere ruregani na thirikari. Ukisikia tunasema tunasema two term ili barabara yetu ya kutoka Mtangawanda kwenda Kizingitini ijengwe na ikamilike. Tukisema two term, tungetaka soko la Kizingitini likamilike, soko la Mkowe likamilike, Hindi na kule Mpeketoni. Tukisema two term, ni wale wananchi wa Lamu 70,000 70,000 ambao wako na kadi ya matibabu, hiyo idadi iongezeke, the entire population ya Lamu iwe na vitambulisho. Tukisema two term ni kusema ya kwamba hii fish landing site tukamilishe na tutafutie wavuvi boti za kwenda baharini kwa zaidi ya siku 10. Kwa hivyo hiyo ndio two term. Sio ile kelele inapigwa na wenzetu kule nje, kelele ya ukabila, kelele ya chuki, kelele ya kugawanya watu wa Kenya. Sisi tumekataa, wananchi wa Kenya wamekataa, wamesema Kenya yetu ni moja, tuwe na usawa, tusiwe na ubaguzi na maendeleo yapatikane katika kila kona ya taifa letu la Kenya. Kindiki na ugite kaniko kagita ka thirikari gakurungama na Kenya kiri witi ngugi na gutigira Kenya iri na urumwe. Ndio umeona Rais Ruto ametutuma hapa na hao viongozi tusimame na hao wananchi jameni, tuwawezeshe wapate nguvu na fedha kidogo, na wakati wa kusimama na wananchi ni saa hii, ni sasa hivi, na kama sio sasa hivi ni sasa hivi. Kama sio sasa hivi, kama sio sasa hivi, ni sasa hivi. Kwa hivyo ni sasa hivi. Kwa hivyo wale wengine watangojea wakati wa kampeni, ndio watakuja hapa kueneza ukabila, kueneza chuki, na uambie wakome, kwa sababu Kenya ni moja. Ama namna gani? Nkurukini aberete kagita karia ari minister wa ukaria Moroto jwawe jwari gutigira ukaria iboriki. Mimi nashukuru wakati nilitoka pale, by the time I left tulikuwa tumekadamiza wale majangili kiasi. The attacks that were happening on the Garsen Witu Mokowe highway ilikuwa imepungua, na zile attacks zilikuwa kule sehemu za Kiunga na kule kwingine. Bado tuko na hatari ya mambo ya terrorism ama ugaidi, lakini tumedhibiti usalama kiasi, and I know waziri mpya na wale wengine wenzangu ambao wako katika hiyo sekta ya usalama wataangalia Lamu na macho yote mawili, ndio usalama usiweze kusoroteka tena. Mnajua kwamba huko Nairobi wanapanga maandamano ya kutaka kupindua serikali kupitia kwa njia ambayo si ya kikatiba. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Nairobi nonekete kwamukira murutira jo munene nyuma yawe kwendekithia watho bwa kurigiria ntu kuandamana kwina mbunge kana kinyagaru ya rais. Kuringana na watho bo, minista wa ukaria niwe ukethirwa na mainyaja kuweza na rutha na aria ntu babati kuandamana bari. Boniface Mongera ni akwinja inja yendekithia ri karukire gatitiro bobo inyambere matharo kagutethe mubungo kurungamiria kurunene county Biesta Pasaris na gukaria gukira na ata musono jojo kurigiria maandamano turara ya kwambiria kunda na gita ntomiri kurukira motorojo Facebook Bi Pasaris no ugire na rathikire nethro gitikania mendekithiria
jangwatane makanisa nsisike baraba murethero kebire musonda juju nontujo gutagiutate na katiba ya Kenya. Musonda jojo najo Public Order Amendment Bill 2025 murungamiro ya grobi pasari sarenda kwithira kuna mathora mitaratare kurigiria ndamani ekariojo bwa mbere buru minister okaria bwana ndo kethira karita itika gitene kau ethiro na katharia kuina maandamano ja kethiro ja ithithikira na ndamani bege gana gwetana rapati nenkeri roza bakethira baunite watho bwa jeri nabu andamani bakethira be kuruka mitigana limo bakwire myako eminene thirikari ja kwangerekano bunge garwe rais amakoti na amwe na gutumiria kurungika musonda juju bipasari sinachokera rombango ateneje makazi nsisike abera baritane na batumiri mitugo emegakire nduke mbithi bakimenya nthiguru ya Kenya ni njega ni tibatere kwithira ngwa maandamano nke report ya Ntoshoro TV kumaja kengina ngine nekineki mshoni robi mbita Boniface Mungera. Mwandiki munene wa kiama kia Ambas Ntere Chamiro Alaji Mwendia na igikete uge bwa Kirito Murungi bwa kwendera nyambene kiri utongeria bwa Meru kiri kithurano kia 2027. Alaji are athira tayari mwiriga jwatigania ne jukaririte giti kia ngavana kwa miaka 5 imenti ya karira kwa miaka 7.5 na nande kukabwira kethira mutumantu ithingi akae wakanya gweta nambere gutungatira Meru kenda muigembe atikawe mutugikare hari na chikinya atwe tugachienda turi anto ba imenti no ntoi turare no tongeria katwetekerie no nto Meru twegento kemwe mwegembe nakyo tunganirwe tuigwe kinyawe no atongeria anto ba Meru ni migambo ya musiasa Kimathi Kauroro gwatanirite na mwandiki wa kiama kia Ambas Chamiro Alaji Mwendia bethirite bakigwatana na migambo yoro waringa bana wa Meru Kirito Murungi akuga giti kio ngabana siasa ne cha mwaka wa 2027 Kibati kuma mirigene nyambene arana ndia tongeria baba shumiritie kuwa kinyabone ubakwenda inde tinyambene onthe bakiuge gembe nirore batikurita bana nikiria bakuga miaka 5 tigane ni arire gikundi na imenti ethirekere kundi kwa miaka 7.5 na kwao ni ontu thaiji ni mwegembe orite kundi giki bariuga nae wekanyaka ware gikundi giki nethire kinya gikabirwa kiri siasa ne twitite na Kirito akia gavana a support ni anto batigania na anto begembe na anto baimenti munya akia gavana a support ni anto baimenti ni anto batigania na anto begembe Kawera akia gavana a support ni anto begembe ni anto batigania na anto baimenti Kagita gaka ni mutuma gavana na kirage kondigaria mbere kinya mutuma amberia kurita ngugi ciacha cia kurita mutuma gitene cia gupinga mutuma 2027 ikwamberia which means mutuma kinyaga itanguge kana karega ikurita kure antu babangite ro bakamurita gitene turitaga muntu gitene jonto atera ritanguge imbi mutuma thithia kenda boamberia kumugambira ora bokamurita gitene mutume na haki ya kwethirare no tongeria o jabau bangi mwembe na haki kwethire no tongeria o jamutigania na muimenti kete kia ngavana kiari tigania na munya thai to kuigwa akiuga na kwenda kuromba gite kia ngavana imbie eu yongwa atathithie kwenda gucoka kuthithiria Meru kankwenda kuuga gite tenyambene nkwenda kufafanua kindogo gite negembe no turia twaririe manto ya nyambene tigania ne thaira kire nyambene lakini turenda kuuga gite negembe thaiji negembe gite kia ngavana kibwirite kwithira kiri narua na 2027 mutuma wa ntwethinkia akagombera gite kia ngavana
kumegembe kingia tongeria baba riugano mwanka mare jamiro jojo tatu jethre jaking'ananua araba kwa gutena yarire bati kwithira rigitongeria ringirite gutongeria na bakioria karibe gembe ni untu ni bobari na nyama kanywa bakenda gutunywa yo nikiria bakuboria babati kwithira bakimikaria bakiuga bobari baimenti bari tayari kubaikia ngugi kinyege mbere na aki ya kwithira rina mutongeria ote antu bachiari bare atongeria na bange bachiaro bare atongerua abu antu begembe kanya gakane kenu na ubore gembe kanya gakane kenu tiganeni na antu bau akai bakuona mitandao na guntu kungi twe tayari kubuikia ngugi antu baimenti twe tayari kubuikia ngugi nekenda kinyabwe buigwa bore part of Meru na iro nkwera antu begembe na abwe bokarita bore moi gokaria gete batwe turi antu baimenti twena kugwirwa ria gite kirigembe no ntu Kimeru kiugaga gote muchejwe kaeje jote karigwa mutwe dene gita rigembe kuriga mutwe keripotera tito cia weru riakwa rietwa ni mutuge Kare. Akarintere ya Gachua wodi ya Nyaki West ni boketie mateta iguru ria kuthuka kwa barabara iturene riao. Akaribaba baria bakwathira kinyamara kiao ni bonekete kuorota MC Kinywamuna bakiuga ate kurita ngugi yawe uria berigirite akabatethia. Ndankan kumantura ya Gachua naru agatuchemanitie aja muro jo Gachua barabara nere yumite Rutero Compassion birikene ikagitera mirurine itite Gachua kana aru atuma araja no ntubothinira twithirito twinacio ja karibanya East no ntuitugeretie guchwa minsinge cia gukinyira mutongeria wetu kukarema ukeja gutegera barabara cietu ja antu aja ujo nandi turi kuri na karabashi ikwite aja karabashira ithiritwe ithina kiriba utwe ewirio ikwite na arua yekirina kariba Gachua turi na thina turimite irima ria turimaga no ntunaja turimaga muya twageria kumaria muya jo tu no barabara ingi ciathirire kwarema na mbura niurire batwe jari mija turi Gachua gatwachwire means chetu turachikira karabashira kenda muya jo tu jomba kumara jo karite stock egitari nene no ntura twathurire twamuthurire na to muthura atienda kumenya njira cietu cia Gachua cia karire atia jaba tu turi ekoro buru tokeja kwethura kakwe muntu inyo kwenda kwegwa mwana nture neje tinga kaero mwana njirene ationa ntu agwitira cibitari akaribeto Bagachua nkobwira uma no nto kuma kianjogu gwithia mwanka kabaone kabaruguru totora kuri ora obati otothithiria barabara no tokerwa mara raimu tokerwa mara karo tokerwa mara o muna na twere atire mwene kuthithia njera ora obati kuthithia njera no ende tutekonogana na biubia muna nya twera buru no ntora turetete thai tujia karongama na gatothithiria barabara yetu kuma aja mwanka kabaone kuigwa koje kuma kire mubundi ora ndaete ngugia kuja kuthithia na no ndu bukuga te babu bugire karabati ikathithwa o engineer ojo ndienda by Monday Tuesday areta karabati site ni nyathe wa nteori na matiri oro inkonje to abangete na nkonja bothithirwa karabati mate ni coordinator okore aja kejo confirm karabati eje kugitatea ikuthithwa ingwete kitugwetekaniria au thank you. Na mateta zao ni za kariba Nyaki East na teza Nyaki West aburia nkugete au kabere kiriro arero turwa ntukuyana rwa turikuria maoni jaku izareko iguru ria maandamano zaraza gwetana mbere Kenya maoni jaku izareko iguru ria maandamano zaraza gwetana mbere Kenya na ngetegera kiriro terero eto rwa SMS Wero TV vipi kusema ukweli vijana wanafanya makosa kuangamiza biashara za watu na kuchoma duka wafuate haki zao
ili kuharibu mali ya wenyewe. Ni Kirimi Beckman kutoka Nterecha Iko. Haongeni wa Ruga, lazima tuandamane ili tupate haki yetu. Hii Kenya, shida yetu ni MPs, ndio wameleta hii shida yote. Sasa wajue, tumejua ndio wasaliti. Ni Gitonga kutoka upande wa Maua. Niken from Kambo, government should listen to the grievances to end the demonstrations. Failure to that, Kenya will be like Liberia. Ungearuga ni Timothy kutoka Kegoi. Mimi nasema haya maandamano ya Meru ni ya wizi. Nkatho cha mwanya igwe kwaranira na bautwe gukurukira kiri mitandao yetu ya Facebook na kinya kiri namba yetu ya SMS na maoni jaku mwanya jara tutiromba kuthoma kagitene gaka tukathoma kiri nteto chetu iria ithingatirite acha 3:30 etanambe na gukenera mibango yetu andene ya Wero TV. Rito ni Maureen Kinya, mwananireto mathithio ni Purity Richard.